ꯑꯩ ꯉꯁꯤꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯑꯩ ꯋꯦꯜꯀꯝ ꯇꯧꯖꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯁꯥ ꯇꯧꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯗꯕꯜ ꯏꯟꯖꯤꯟ ꯁꯔꯀꯥꯔ BJP ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯃꯆꯤꯟ ꯊꯤꯗꯅ ꯂꯥꯛꯏ ꯃꯆꯤꯟ ꯊꯤꯕꯁꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯊꯤꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯉꯛꯅꯔꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯉꯛꯄ ꯑꯃꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯉꯛꯆꯔꯤꯕꯗꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯉꯁꯤ 4-5ꯅꯤꯁꯤ ꯃꯃꯥꯡ ꯑꯣꯏꯅꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯔꯕ IPS retired Mr. Kuldeep Security Advisor of Manipur State Home Minister ꯆꯥꯁꯤ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯀꯨꯜꯗꯤꯞ ꯁꯤꯡꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯤ 1,000ꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯆꯪꯉꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯔꯒ ꯉꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯪꯈꯤꯕꯗꯨ ꯑꯔꯥꯟꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯆꯤꯟ ꯑꯅꯤꯔꯛ ꯊꯣꯛꯄꯁꯦ ꯗꯕꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯋꯥꯍꯧꯗꯣꯛꯅ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯃꯩ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯅꯤꯔꯛ ꯑꯍꯨꯝꯂꯛ ꯄꯪꯍꯥꯏꯗ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯤꯡꯒꯗꯒꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ BJPꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯦ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯉꯁꯤ ꯃꯍꯥꯛ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯁꯥꯁꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯅꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎ ꯉꯥꯛꯇꯅ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯗ ꯄꯥꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯃꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯣꯏꯗ ꯄꯥꯗꯕ ꯃꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯇꯣꯛꯄꯤꯔꯣ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯁꯥꯁꯟꯁꯦ ꯉꯥꯛꯄ ꯉꯝꯕꯤꯔꯣꯏꯗꯕꯗꯤ ꯄꯣꯊꯥꯕꯤꯔꯣ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ I demand Mr. Nongthombam Biren be resigned from the post of the Honorable Chief Minister, whichever he is not looking after properly in the state of Manipur. He is not properly administered in Manipur state. Why he is doing like this? He is speaking double standard word like Mr. Kuldeep Singh, Security Advisor. Sumaina hainingi. Maramaduna mahak Manipur se sasan ningthina tawningi Assam Rifle su hojiksi loina satkhibde only just battalion ni khak satkhibi wani adu security Manipur da CRPF lakhre BSF lakhre makoina thabuk khar chumna tawkani habiga asa ngairi maramaduna aina hajaningi Assam Rifle mahuta khara lejiba lehuriba kangbu singse masisu they should go from Manipur state. In the meantime, CRPF, BSF can be substituted for protection of Manipur state. Makoibu Fajin Biba Labiram Mabdi Ikai Kumnana, Makoi Ai Kubak Tangju Tarana, I Lonazer Hajaningi, Uki Sinauxingna, Mategi, Naharon Sing Werebasu, Mategi, Sam Jarva Sata Sati, Ujerbasu. Makoi Tumna Kukibu. Katna gena satki waram loy masagi thawki tatchabani hena tai adu oitargadi lemna thaduk piro o haidana ai message ma pijaningi thaduk pirakpa angang adusu hoji ma mentally nuaite hena tai adu hospitalize loin tai adu warabadi maki hingnabagi punsido sipai join tawrabagi damakta recruitment dongta chatpani hen tai adu makoi kuki gi sinausingna makoi amadi habiba kana khangba myoy oibiramba tarbadi lemna thaduk piro o haidana ai